سلام درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. د الماني ژبې خبرو اترو د زده کړې درېیمې برخې ته راورسېدو. خدای دې وکړي چې تاسو دا لړۍ له لومړۍ برخې تر اوسه پورې پیل کړې وي او زموږ چینل مو هم سبسکرایب کړی وي. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې لایک کړئ، تر نورو دوستانو یې ورسوئ. موږ ته خپل نظرونه په کومنټ کې ولیکئ او ځکه دغه لړۍ موږ پرله پسې روانه ساتو. له دې وروسته موږ په منځنۍ کچه یا تر دې پرمختللې کچه باندې د خبرو اترو د زده کړې لړۍ پیلوو او دغه د زده کړې مواد ټولو هغو دوستانو لپاره دي چې د الماني ژبې خبرو اترو زده کړه غواړي او دغه راز د هغو خویندو لپاره هم دي چې له تعلیم او تحصیل څخه محرومې پاتې دي. دوی کولی شي د یوې نوې ژبې په زده کړې سره خپله وړتیا وځلوي او د زده کړې هغه بهیر یې ټکنی نشي. راځو د درېیمې برخې پیل ته. مننه او خدای پامان. Danke und auf Wiedersehen. Danke und auf Wiedersehen. د خدای پامان. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. هوا څنګه ده؟ Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? غواړئ څه وخورئ؟ Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? ډیره مننه. Danke vielmals. Danke vielmals. مننه. Danke dir. Danke dir. اتل بلا منه سهار مو بخیر یا سهار مو بخیر اتل بلا منه. Hotel Bellman, guten Morgen. Hotel Bellman. Guten Morgen. سهار مو بخیر. آیا خالی اتاق لرئ؟ Guten Morgen. Haben Sie ein freies Zimmer? Guten Morgen. Haben Sie ein freies Zimmer? د یو نفر لپاره یا د یو کس لپاره. Für eine Person. Für eine Person. هو د یو کس لپاره. Ja, für eine Person. Ja, für eine Person. د نن ورځې لپاره. Für heute. Für heute. نه د سبا لپاره. Nein, für morgen. Nein, für morgen. د یوې شپې لپاره. Für eine Nacht. Für eine Nacht. نه د شپږو شپو لپاره. Nein, für 6 Nächte. Nein, für 6 Nächte. هو مونږ یو اتاق خالی لرو. Ja, wir haben ein freies Zimmer. Ja, wir haben ein freies Zimmer. او ډیر ښه. قیمت یې څو دی یا په څو دی؟ Oh, das ist toll. Wie viel kostet das? Oh, das ist toll. Wie viel kostet das? 1000 یورو د هر شپې لپاره. 100 Euro pro Nacht. 100 Euro pro Nacht. غواړئ څه وخورئ یا د څه خوړلو ته لیوالتیا لري؟ Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? 2 دانې ځانګړي ساندویچه لطفاً. 2 Sandwich Specials, bitte. 2 Sandwich Specials. Bitte. او د څښلو لپاره؟ Und zum Trinken. Und zum Trinken. وروسته له ډوډۍ. Nach dem Essen. Nach dem Essen. کولی شم پیسې ورکړم؟ Kann ich bezahlen?
kann ich bezahlen? یقینا دا به په یو سل اتیا یورو وي. Sicherlich. Das sind 18 Euro. Sicherlich. Das sind 18 Euro. په مننې سره له بده مرغه ریل ګاډی ځنډېدلی دی. Vielen Dank. Der Zug hat leider Verspätung. Vielen Dank. Der Zug hat leider Verspätung. هو په مادرید کې د فوټبال یوه لوبه ترسره کیږي. Ja, es ist ein Fußballspiel in Madrid. Ja, es ist ein Fußballspiel in Madrid. هو زه هم همالته ځم. ریل ګاډی څه وخت راځي؟ Ja, da gehe ich auch hin. Wann kommt der Zug? Ja, da gehe ich auch hin. Wann kommt der Zug? راتلونکي نیم ساعت کې لوبه څه وخت پیلیږي؟ In einer halben Stunde. Wann beginnt das Spiel? In einer halben Stunde. Wann beginnt das Spiel? زه د سفر لپاره ټیکټ غواړم. Ich möchte eine Fahrkarte. Ich möchte eine Fahrkarte. یو ټیکټ د Eine Fahrkarte nach. Eine Fahrkarte nach. مادرید ته د اورګاډي لپاره. Der Zug nach Madrid. Der Zug nach Madrid. له مادرید څخه اورګاډی. Der Zug von Madrid. Der Zug von Madrid. اورګاډی له مادرید څخه پاریس ته. Der Zug von Madrid nach Paris. Der Zug von Madrid nach Paris. لومړنی Erster, erste, erstes. Erster, erste, erstes. لومړی درجه. Erster Klasse. Erster Klasse. دویمه درجه. Zweiter Klasse. Zweiter Klasse. یو طرفه ټیکټ. Eine einfache Fahrkarte. Eine einfache Fahrkarte. د تګ او راتګ ټیکټ. Eine Rückfahrkarte. Eine Rückfahrkarte. سګرټ څکول بندي. د سګرټي کسانو ننوتل بندي. Nichtraucher. Nichtraucher.